Chung television zone ba migoita asay gan budong zang tamlu tong kabisumecham the People's Chronicle to headlines pa indalo ni. Airplane man say gan pai kanaleksa na akad pung may South Korea southwestern country mon kaw landing su Korea na pukay na man say gan pai kanaleks nay na charuk thai kan te kuma masay gan thumto putaw make. Kumki crew man say gan nay link kaneto na Chronicle rin natin tayo. Dawlanay nay kaw Committee on Tribal Unity Ray Kangpopi District kaw kwang barozam shutdown kani public protest gambi pai kaw tat kay kane. Christmas Eve pinay kaw valley kaw ba may bansin minun ray bungpi kaw etek sukan may ta nuni magmay indaw kante. Gan butong zang chui na paday karina town na etek suba may sanasabi tam na pokpi yaingang pokpi sa tikong ba akat ni sabung ko kunaw kaw police team gan sa kariw may Indian Army BSF akat ni CRPF ray kadit lana dawla nay nung tay operation tat kay karina kuki may puinun rina tikoy ka make. Manipur tong Chief Minister nong Thongbam Biren Singh Rina sakan may ladbam kyuto yai ripok Vishnu naha water reservoir kaw lungba may gan paday nan Manipuri nimkan may tay ILP card sintimak na ito na chamri na titay kante. All Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj Rina 44th anniversary of the commencement of MAREAMEI movement tong kamungti hay GM Hall kaw lang patlaw kan may kaw tay kokomi tong coordinator Thokjom Somon Rendro ni kazaw kante. Ataw nga na Army katni by may Special Force rin na puna ba may tingkum lingun na charuk tang may pu supervisor so na laymakong military station kaw tahan na ba may man kan may tihay asay pauzang tamlu na pungutang sin putaw mag na ba may to na cham kaw hilaw na ba may. Katang kaw sports tong champa inalat ni gan butong zang chui na tachat pinay guwati kaw the road to professional boxing season 3 kaw Manipur rin na gold medal kanay akat ni silver medal kanay lalaw kante. Kamay sunating na ilampain daw dito ni sang may 24 degree to 7 degree Celsius na may lakong kong po na minute lingo na katum kri nating zin ng kong baday na minute amlo na kanay pao gan kaw na ikaibang po ni zingmang timpo intande asay itong gabi sumay jam to kaw rin na ngalaw te zalaw na ba may goita ton gute.